Sezona 2023-2024 se uradno začenja. Začenja se s prvo evropsko tekmo. Prva tekma kvalifikacij za konferenčno ligo, nasprotnik pa malteška Birkirkara. Še tretjič v zgodovini kluba je ta malteški klub nasprotnik NK Maribora. Prva uradna tekma v novi sezoni bo tudi prva uradna tekma za novinca Hilala Sudanja. Naravno da jako sam sretan i izbuđen da krenemo i prva utakmica u Europu, pogotovo sa Mariborom. Evo, dugo nisam igrao u Europi, možda 3 godine nisam igrao u Europi. Evo, baš sam sretan što sam tu. Evo, imamo sutra utakmica protiv Birkirkara. Evo, naravno da neće biti laka utakmica sutra. Evo, svi smo svjesni da ne možemo podcijeniti ova ekipa. Naravno da neće biti sutra lagana utakmica. Od početku moramo pokazati agresivnost i želja protiv protivnik. A evo, jako smo spremni, evo jedva čekamo da krenemo sutra naša prva utakmica u Evropu. Priprave so potekale po načrtih, obenem bile tudi rezultatsko uspešne, z zmagami in neodločenimi rezultati, brez poraza v pripravljalnem obdobju. Ampak to ne šteje veliko pa šteje, da izgleda ekipa uigrano. Naravno, bio jako brzo i zahvalim svih igrača, svi su meni prihvatili u momčad. Evo, jako sam sretan s njima. Evo, vidite odmah da ima kombinacija, ima nešto u klubu. Evo, baš mi je lako da uđem u momčad, jer jako bitno za meni, za budućnost. Evo, daći ću sve od sebi da pomognem ekipa i svim igračima. Evo, zahvalim svih igrača da su uvijek bili dobro sa mnom. Evo, sutra imamo utakmica, daćemo sve od sebi da pobjedimo utakmica. Naravno, imamo 2 utakmice ovdje, prva tu i druga tamo. Naravno da ćemo dati sve od sebi da riješimo bar ove utakmice tu u kući. Prva tekma je vedno neznanka, še posebej, ko gre za evropskega nasprotnika, ki ni razkril veliko v pripravljalnem obdobju. Tudi zaradi tega bo zelo pomemben tudi odziv tribun v Ljudskem vrtu. Znam da ljudi možda sad na ljetu, ljudi na mori, uživaju. A naravno, ljudi koji su tu u Maribor, nadam se da će oni doći sutra na naša podrška, da će biti uz nas na utakmica, jer stvarno trebamo naša navijača da guri i da protivnike da osjeti pritisak ovdje u stadion, da i mi igrača da osjetimo kao imamo ljudi iza nas, da još energija i želja i motivacija da ćemo sve od sebi. Evo, nadam se da će sutra dolazi puno ljudi, da budemo svi sretni nakon utakmice, da pobjedimo i tako da želimo nas sretno i vidimo se sutra. Maribor Birkirkara, četrtek ob 9. zvečer.